بله تماشاوان عزیز بینرین بقیمت بشه دویم دی برنامه سرنامه دیسا ام پیشوری وانه بسیده من مصطفى ام سر مولود و دیروگا مولود داخفن ایجا می تکون مقایسه مولودا و مولوداوی نویسان نوی انشالله ما مستا ایجا در باسی حبکی مولودا گوه نویسان دی براستی و چه احتیاج دی و دست نویساوی مولوده کر کرم کن يعني بله نویساندن می مولوده بخوا امنیت 10,001 ده بمرد چه بو لب چکانی آخوا امد مولوده مزون بون پشتی اما قرآن ختم کر درس هاوی مجبابه خواستن سیدای ملعلی ازداری ما مولود خوانت ام علمین لهرما مدى قيمة مولود يجي جلكه إنسان إيه وخدي إمكان مطلقة صالة جاركي إيكو إمكاناوي هبو مولود زان بالحصة مولودا پیغمبر عليه السلام مختبه بويا واي گنديان شوك بابي مملتيا گندكر بان بابي مدكرن وبابي مجوار مولود دخاندن امجي بيرد شون بتشكان يا اخوة وقتها حبكي مجزوم بون جارنا بابي مداد استمج بو امجي بعلم من بخوين بشكلي ما ماجي مولود خوان عشقو كيفان مولود جوات شغلت كدليما و وقت ما زانينجاها آمد جي مدخواند ويدا ميجم امدتون جامعة ما دستي خوش جامعة قد نكر الحمد لله هنگی جی مدیل جامعه جی مغلوب تین خوندن روزه پنجشنبه ایجار سیدای کهبو نه شاعر بو مولود خوان یا دعا مولود حبکی بسر فکر جبونا کن نزانی بو شعر خوشگل هبینه ایجا خالدات دست بلی بو کویش خور بسر فکر هنگی مجرد دعاء بشعرين نویسان بسر فکر كلو مرامي مقبلة بفي شكلي بشعري بنظمي بيقوتن بداية في باشي اف تفكر مرتشيبو وقتين ما مولود خواند هن قسم جاي رواية مزاعيف جديدة دراستي بيجي قالك تفرعات تهبو جبولو جارنا مند خواند ملتي عوام دقو عجبا چما ناخوين خسر دا بيجن كما دخوان جي او رواياتا يقينيا ما بيتنا بو او رواية جي شبولو مقو امي برهمكي چه بكم إذنا رب العالمين كو اف رواية ضعيف تدا تنبن كو إنساني كو خواند ملا مولود خانة وقتی که خواندن بدل که راحت شخوره بخوینن و بلا حبکی دن جوات جه استفاده بکه بلا وعظ تیده بیتر هبه ببی آوایی مقصد کر بله ام تف انسان فانینه ام تف میعاد خلوه دنیای تجا بکرن ام هرن و البای مجی مدخوزکو اثرک ببینه البي مرك وإنسان وقتك وبخوينن بخيراوج مرة ورا فينيتي مع مولود نبيسي بله خود جو رزيل مولود بري وينا وقتا قمرو يعني مقايسات كي نومستا لكودري ده يعني نري حردو مولود كودناف قال المدى قال كي بلا بنا مولودا سيداي باتي وسيداي أمينة حيدري أبحردو عين بحثات بيجن وكهفن سيداي باتي أدبياتاوي حبكي خوشتره وخورتره زمانه وعروضاوي بهتر قوينه بهتر ذوق ددمره سيداي ملامين حيدري جي أو جي دريزاوي ده بله زمانی کو بهتر بفهمه ایروز زمانی خلقی رو بهتر جبه فهمه
بوی هاوای هاتیه نویساندن لیه دا aynı tarzı edene mevluda me dina her du mevluda de yani ja Seyda Bateyi hakki sviktire xwendina ve zamanı ve lewra da Seyda Bateyi gelek Arabi ve Farisi heye lej'a Seyda Emine Hayderi jî hepki dibetir sanata ve peştire belki ligor xalqi hepki ame grantir ve ligor a Seyda Emine Hayderi ve havayı ica yardımcı doktor Hayrettin Kızıl yardımcı doktor Eczaningaha Dicle Üniversitesi ve Xabatek ilser Mevlud Demjarede Xabatek heye makale koşuk nivisan diye Mevlud-i Kurdi kirne de kısım kısmık şey gotiye evna de terze Mevlud-i Nebi Seyda Bateyi hatne nivisandı o hinek jeji ne de terze Bateyi hatne nivisandı eve demağım tede dijini serde meydana evna ji ligor xwe tarzık çekirne terza Seyda Bateyi sere peşi Mevlud-i Nebi Muhammed Emine Hayderi Mevlud-i Şerif Muhammed Zahid kardeşlik Mevlud-i Kurdi Zamanı Gündi Mela Bedreddin Ava Hayat Mela Ali bin Es-Seyyid Abdurrahman Mevlud-i Şerif Mela Muhammed Ali Fudayli bu anava dibêje û Mevlud-i bi serê xwe ku nedi bin bandora Mevlud-i Bateyi de jî van dibêje pêşî ya me dibêje ve Mevlud-i Şerif ji ewwel heta axir rehberê xelasî Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem navê Mevlud-a me xwe mamosta Mela Mustafa Ali Mela Ali Ezdarî duvre nezma şêrîn der Mevlud-u Sîreta Resûlê Emîn Mela Muhammed el-Gursi Mevlud-a Peyxember Mela Süleyman Kurşun Mevlud-a Kurdî bi şiwaza Hedbî Mela Burhan el-Hedbî Dura birinci Mevlud-a Kurmancı Mela Abdülhakim Halili oğlu Muhammed Siracuddin yani Kore Mela Abdülhakim Halili Muhammed Siracuddin nivisandine bir havayı makala xwedin bahs kiriye yani vakti mero be klasik و نوجن yani gelenek و bir şekli böyle amsala ve hürmeti خوشی mamosta خیرزین düşünün bir şekli mamosta دستپیک آوانی مولد و 2001 و دستپیکر بله چقسی دومان کردم 2001 de havînek bû civata malbatî de em ji xwe diştexilîn bavê min bû biraderê me mezin Ustad Abdulkadir Xwece bû ji xwe me sohbet dikir ama bûyê ket dilê me mijwan got dem gotê mewludekî Kurdî binivîsînim înşallah wan jî got Xwedê alî kabî vê rojê me dest çend malika kir me 11 malik wê rojê Xwe Teala alîkarî kir me nivîsan me dest pê kir havîna 2001 bû bi vî awayî salekî dewam kir piştî salekî iskeletê wê em bêjin yani tamam bû piştî wê salekî jî em li ser ya xebitîn ya kêmaniyê wê ya jî deverê ku me dixwînin ku ziman dalixin herkê me li wê em ser xebitîn û li bi wezna erûzê me nivîsî erûdê me nivîsî ekserê mewlûda jî bi erûdê bi wezna failatun failun hatin nivîsandin me jî bi vê weznê me nivîsandin ve herkê wezna wê xweştir kir qedirê salekî jî wilo ser me xebat kir heta hepkî berhev kemilî û piştî salekî jî ya ji bona çapkirina wê weşana wê em hepkî em şeğulîn bi xetat me da nivîsandin teba pêşî çapa pêşî em nayê bi destê me de ev na jî mamoste Murşidê Bafawî hevalê me mamoste bû wê bi destê xwe xeta xwe nivîsan û 2004 2005 wê demê de ha çapkirin
في شكلي وبالي كيواجي ما بحرف لاتيني جي منفيسي ام بدنا جبونا كطلبه يروكو بعربي نزان حرف عربي نزان ده يبقى وجه خلاكار من بخوينا وبيبيا دو عليا منفيسي لاتينية كعربي ولا ما بالي جي بحرف عربية والي جي بحرف لاتينية لكن هم جالكي عربي جالكي لاتيني بشكل خطه تشبه خطه عثماني بله عثمان نفسر خطه لا بعد دستاتي نویسنده پیشتی و خطه ایجا خطا bilgisayarı بله دار دعاء بله او انا او دار احسانه او جي پشتیوانه بله ابنا پیشتی و هاتنه چاپ کردن چاپ edilene var چاپ دوان وانا بله و تد گوهرتن کرد وان چاپ هیچ نه دبه چاپا داویده تشكي نمهم اما مثلا ون بخوين الفاتحه جدلا ما قلت ام بخوين الفاتحه هنا مساغن الحمد لله بيهواي كلمه ما قهرتي ابي شاباس يمين بله اوجي ايش خوانا خد جيجنا قهرتي هندري تفديك بله وكذا حتى بيا خطا بالجساري ديسا عليك جي بحرف لاتيني عليك جي بحرف عربي بله عليك بر عربي شخوا جي لاتيني هندري وجي خطاوينش خود دي بيشكو بهتر راحت بيخوندن خود ناوينا راحت تره داويجي لاتيني بله بشكل لاتيني وجي نها آداوية نوري جي دار الدعاء درت كبل دوام ذكر الحمد لله جي بلاوية يعني حتى عراقي جي لسوري جي مولود حتى أوروبا جي الحمد لله علمي مجهيك وبلاوية دا مسلمان تخوندن بله ما مسلم ما قلتي يعني صالكي ونفسان صالكي ومسرخبتين وبشر شاب كرن زحمتي يوي ونقول ومبيدا كتن جار مثلا هلبس هنا بحث كن خداجي راضي بملمزجن وقتا جو هلبسك نفيسان قامت تماشات كم سلاف حرمتي خوجير شينا دبي هلبستا بانتك الشهيد درباست دبي هاتي سكني ناي دبي خبرت دبي شهيد وحدتين نسبين شهيد كات دبي او داويج بيك دبي شهيد وحدتين جيرو جوار ميوانا بشكل مولود يجي برسكريك دركت همبري و يعني تقنين يعني كلامك البته يعني نتشتكي حتى بالحصا بوزن عروض مرابني فيسي زحمته جبولو هنك مالك جهه خودمان ومالك بشتمه دوام ذكرن حتى اخوي تعالى الي كاري ذكر والهام دا املي ورغاريان او مالك ما تمام ذكر في هواي قالك جاريان تقنين لبلي الحمد لله خد تعالى تمام كر وآلي كريم مركر عمره ما 25 بو ام نمزن بون بلكي جي زحمتها هري مزن او بو الحمد لله علمي ام ناسبون لي بلي دي ساجي عمره كي بتشوك نقل كي مزنه بآياتا بحديثا بتاريخي بسياري ام قالكي مخبات كيرو مجول بون مجنافوان روايات ساغلام صحيح مناقاندن ومكر الشعر في هواي حقا خدا تعالى آلي كريم مرنكر من كاربو أفخبات برهب دبانية ما تمام كرايا وفي هواي جي دي ساجي از آلي كاريا بابي خو سيداي ملعلي از حجار دبيجم وي جسارة دامه حتى جارنا دسكني متى دسكني حتى ما خلاص كربو من السكنان من المال يجي سكنان مردو كا او مولودات الكوي كا بين المرحب كي بخوين بوي هواي اختك ودقوت حق جسارات دهاتنا لورا فكر مرار تشدبو يعني انساني عالم عمري وان بيشكتي اختيار اكثر وان مولود نفيساندنه يدي وقتكو ام بنفيسن وبيت شاب كرن در كذا عجبا وشوا تشي ببه والحقيقة ده إنسان وتشي بيجن
ev tişkî zehmet bû lê aîla me elhamdülillah destek dida me vê havî de alîkarî me dikir. Gelek hevalê dora min însanê xwenda, însanê bîrewer ji me re digotin ma tu çima çi hewcê tu mewlûdê dinivîsî? Baş xwe mewlûd hene. Ji xwe re romanekî binivîse. Di vî awayî ji me re dibûn me em sekinandin gelek carî. Lê elhamdülillah demek rastî dibêje Xwedê Teala xwestiye ku ev çê bibe ku ev ezm hat me û xelas me temam kir ve behev danî û me pişt wê me nerî jî heqîqeten ku mewlûd li temamê heremê hat xwendin heta li van dewletê din jî hat xwendin di 2006 de li meydana Amedê belkî 150,000 însan hebû ev mewlûd me ji wan re xwend û piştî wê Wilayeta Pîroz de her sal hate xwendin. Mamoste piştî xelas bû nivîsandin xelas bû piştre we danivîsandin xetat yani seydayê got we wan da xwendikirin yani çêbûn nebûn. Elbette yani ev mewlûd me neb serê xwe me derxistiye mutlaka me bi gelek seyda me dagodarî kirin, me ji wan re xwend, me bi xwe gelek civata xwend, berî ku bêtame kirin, me xwend. Pêşî seydayê bavê min her gotinê wê godarî kiriye. Yani mutlaka tesîra wî tê heye. û piştî wê li gelek seyda re min xwend. û wekî dî me bir me ev wextê ku min temam kir, me bir destê seydayê mala Mizgîn jî. Lewra seydayê mala Mizgîn di dema me de şairekî pir mezin bû. Mixwest ku ev eser bibe malê ümmetê. Na tenê ye, a malê ümmetê ye. Ji bo xeta tê tune bin. Nişan berdestî wî. Elhamdülillah wî jî xwendibû. Gelekî jê hez kiribû, ecibandibû. Vî havayî îcazet dabûye. û me jî ev eda destê teveyê. Em dixwazin we berna behsa meydana îstasyona Amedê kir we got di wîladeta Pêxember aleyhissalatu vesselam me xwend bi rastî wê roja îlû hezir bûm amade bûm û ew xwendina yani xwendinek cuda got wexta xwediyê pirtûkekê jî helbestekê yan jî ev mewlûd bi zaten ji xwe giringiya wê bandora wê zêdetir e bêtir bi hês bêtir bi ji dil tê xwendin û ew etkî rastî medî em dixwazin îro jî belki bêjin mamoste 150,000 îro li vir te heye înşallah em divê niyetê de ne em divê qenaetê de ne ku înşallah milyona temaşa ê ku karin bibikin hene en azdan kêmasî em karin werê bêjin em dixwazin wî me re çend ciya cêgû bixwazin wî me re bixwin û em ê bername xwe înşallah bigirin. Bismillah. Ey Muhammed servere her asfiya, hateme her murselin u enbiya, misli barana buhari rahmete, pür bebarin serte Rabbi izzete. Herçe eşsami mulevven ku heye, ev da asli akse ve hubbateye, roju şevhem behru ber nehru nebate, be'aşkate lekamin der hayat. Lidili kuman ju hubbate fekir, ev de girdaba melali ma nesir, lev bizarinin liber dergahite, emdikin hevici fadlu cahite. Tu şefaat ki limevan asiyan, berguha ki arzi halu gaziyan, salli ya Rabbi ve sellim bi'aded, serhu cani Muhammed ta ebed. Sad şükür ya Rab tedame ev Resul mel peyvi dini İslam kir kabul emdikin hevici Rabbil alemin durneki meşser ya Nebi emin nav kese ser ardu azmana tamam kesne bu peştir civi khodiye makam em bi khatre navi çebunete ev ardu azman roju alemi bu şeb
خوی سعادت کی مزن بو بقدر که محمد ناس کرو لیکر نظر قنج عالم مصطفی بگمان افتخارا متوای هر زمان لو محمد خوش حبیب ذوالجلال صاحب اکرام و قدرک پر کمال اوجبو مسکین و جاران پر گلک دل حنون بو بقدر قنج فلک لو جبو رحمة إله العالمين هاتي سر عالما نور الأمين بقر دست مؤمنا أي جان جان سي سيوان سر مبترو جاقران خوش نزانم وصف بجملة ونبي بس سلام من رب عالم سرتبي أمج عشقا جان دل بخوش كلام هرب بجن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله إجداوي جيكي من ناخذ سيدا وفاتا يا سيد بيروجي دبا أم حد واجد كلام ممكن باب أحمد عبد الله نوجوان لايقين بمحمد تربشان رندو لمهاتي قلق بو بحساب قهن دابي عاري وكاري خراب وصف عيبه لو لدوراوي نبو لو كنورا أحمد باك بيربو پر شرین بول بردل باوی خواه و صد وهدا بود بر جانه ویلو پیر بو عبدالمطلب لیوی دزان هی نکر خوی زوج عبدالله جان خواسکو جرابی نجن کی پر دلال هم جمالک پر اصیل و نان حلال ناف تمام قیزرند مکیا جر مناسب دی کچا وهب مالیان آمینه پاک و تمیز بو بقدر هم اصیل و نازنین و معتبر پر شرف دای خدای لا مکان او نقانج والد جمله جهان رابو عبدالمطلب کر کاروبار دعوت گل کی مزن چکر جوار خلق مکه تفدهات دعوت هم نکاح وان برین و ساعت باری نور سربو کزاوا و دم دا ملک تسبیح رب عالمین پر بقدر او لباره به هر دو ذات لو جوان چه بوی فخر کائنات او مشرف بون به نور احمدی دایوان لو خدای سرمدی بوری ششمل سر وصالا هر دکان او سعید بون نفش و روج هر زمان لیکو زاوا چو دیار غربت آمین بحمل خما در حسرت چوگها کاروان شام داهره بوی ببینه حوجه مال دایره لنبو قسمت وري او بر بمال لو نخوشكت مال مدينة بمجال خلق كاروان شو بريك الدل بجان مال عبد الله دني بشاقران وقت كاروان هات مالي او نهات وين مادي بابو ديار ولاد چونکی بازرگان کاروان دا خبر کتی حزن خاندان لو بقدر لو زحارس چوی یسری بجمال لی بگریا و تنیاد بهوال 25 سال عمر جان دل بری شربتا مرگ و خوار ویلوی دری مالی یسری به مکان هجرتی مالي يسري بديار فرقتي وأول غربة ما تندني بمقبري لو نهض وصل حبيب ما دري هنجي عبد المطلب ما برنجار بويا غمجين أو جدرد بدبار ويجي شانا ودل باختيار برجاندن هسر شعوان بجمار بويا محزون هرچ تشتي سرزمين لسر وفاتا باوي نارين برگرين
هر دو چاوه آمینه بون مثل چم یک دم مهلت ندای درد و غم وي ولد يار وي ولد يار وي ولد لو نديوي كودك من صدمدي كعزيزي من شمام الغربتي واستني اشتمدني وفرقتي كان عبد الله جواني مكر وفات ضايا سر جرقود لي من لو شوات ما هي طاقت بقيرم هي هوار لسردني جوابكم صبر وقرار هاتقر تنسر مداري وصلتي ما مدني باهو دردي حسرتي ما يتيم أولادي من ما بخدي ويل دنيا جاركي بابي خواندي ويل دنيا جاركي بابي خواندي وغمنا خوي دايكا جان مصطفى جناب دلي خوا بابي وان درد وجفا او يتيماني دني بحكمتا كري امثال وجبوي ملتا بخدي نامين ابن راجهان لو جبوي رب عالم وشبان رب عالم تشترج هر حامية حاضر وهم ناظر لو نرجيا امجع عشقا جانو دلبا خوش كلام وهرب بيجن الصلاة والسلام والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صد پیروز دمام قضیه براسی اما اون کار من که جیلی سف خون بله جیب خون که تبرک جیب عيد وججنا العالم دايروز هات دنيا مصطفى لو سد بيروز سد پیروز هات وای مزگین ای برا سد پیروز هات خاتم پیغمبرا سد پیروز هات یار یاران سد پیروز هات قائد و رزان دوز سد پیروز هات مرشد مؤمنا سد پیروز هات قنج انسان و جنا سد پیروز هات بخچیوان باغ دین لاله و نسرین و نرگز بونشین سد پیروز هات خورشید عرض و سما هات طبیب و مرهما درد و غما سد پیروز هات او شفیع محشره سد پیروز هات خودی حوض کوثره سد پیروز هات لو محمد شه سوار هات حبیب الله رسول نامیدار سد پیروز هات نبی اسلام حنیف سد پیروز هات صاحب آلا شریف سد پیروز هات خودی قرآن کریم هات رزان صراط المستقیم سد پیروز هات افتخار عالما هاترون يا عرض بحر قل زما سد پیروز هات دستگیر بکسا درب کهنی یا علوم مدرسه سد پیروز هات پادشاه انبیا هات نور قلب و جان اولیا سد پیروز هات رهبر و امت هات امام و پیشوان دولت سد پیروز هات آفتاب هر هیام مرحبا ای مظهر وحی و کلام سد پیروز ها سرور مال صلات سد پیروز حق دام ابشرین خلات سر خیره با ابوهار و ابن روز سد پیروز و سد پیروز و سد پیروز. بله ساعت خوش مالیا و خدا جو راضی به ما حقیق حلال کن تمام ما یه برنامه بگیریم و هم نشکنن و میوان ما خدا جو راضی ان شاء الله. بله تماشاچیان عزیز بینریم بقیمت هاتن داویه سرنامه که بسیده من مصطفی رل سر مولود داوی و سر دیروک مولود ام آخوین حتی برنامه که ده بمین خیر و خوشی ده خیر و خوشی و شاهی هرتم بلا پهروا به. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.